I'm sorry. Hi. Very nice. Hi, the map of Seka. Hello. It's busy. Thank you for the likes.
Hi, hello. Hello from the United Kingdom. Hope your day is good. Yes po. My day is good. Did thank you. Sorry, just busy. Wait lang, no? Uy! Aray! Ano yan ang isipin mo? Uy, paano? Pinita ko na. Father ka na. Father ka na daw. Father ka. Father. Diba? Orly. Philip. Ito na. Philip, Father. Bisan. Ito mo. Holy Spirit. Amen. Amen. Amen.
Ay, nakapun na. Tiktik ko na. Dili na magpitiyo ay. Suntukan. Ah, shit. Sleep ka na. Cause wherever you go, whatever you do, I will be right here. Whatever it takes. I'll be right waiting for you. Whoosh. Hello. Kung ikaw ay nawala, alam kung bakit. Oh my God. Oh, shit. Oh. Kaya pa ako sige. Nabi, tumitik ko niyo.
Ngayon. Ngayon. Naglabat. Naglabat. Yeah. Ngayon gusto mo, mulan ka. Thank you for likes.
guys. Sir, hi Sir Bell. Thank you Sir Bell. Just working po. Just working. Busy po. Hi po. Ay, Thank you for
Thank you for watching. Ay, nako. Hello, beautiful. Good night. How are you doing? Nice to see you again. I hope you are well. It's John Boy, the Opal King. Thank you. Wala ko sa... Pura-pura 20 ka, 20 ka. Sorry. Oh, shit. Run gentle forms. So, dahil Ano na yun? kaya ayaw. Rao, cellphone ko. Ha? Rao. Ano rin? Cellphone ko. Naraot? Bigla pag black screen. Ah, an iPhone. Hindi mo na ingatan. May chat ako na kano, paayos ang cellphone. Sa Ligaspi. Inano yun? Ah, kay naraot. Sabi na usad to, sa pagtanda yun eh. Ben?
pag-update. Isa nangyayari ba yun? Kaya mamamalay nun sa iPhone. Hindi ko nag-update. Nag-update ko na ako sa nakahagti. Ay, babalik man lang yun. Para man, green screen sa gilid. Ah, Green screen sa gilid. Sa taas ba ka? aray, Blacked mahalin. out. Wala, Sabi mahalin. sa ito nakachat ko. And when Prince Gadget runs yung vlogger, sabi, pwede palitan sa nagsilyo kaya kung kaya repair. Mainom yung kay iPhone, mga magaling. Kaya abot ko sa dati. Hinabot ko ng pirang Mas magaling pa sa repair. mas magaling pa sa nag-Samsung ka. Sabi ka ng repair ko na pero Ito na ano na cellphone na kung yun ito Samsung. naman ko pero nabuton. Sa repair, sabi, Kamo ano yun, masilan yun na ano, 3 ito na iOS yun. 3 Na makasok. Hindi pa yun sigurado. try ko na niya kung di repair tayo si Tsaka diri pa yun sigurado kung ano. Irog talaga sa pag patapos-tapos ka na sabi. snap. Pag irog talaga sa pagpatapos. Oo nga. Santo, hindi na Mayo. Niya na. Sakto, 28. Tapos sa warranty, 28 na. Oh, pwede mo warranty ngayon yung pwede mo dito pa ayos. 1 year nga yun, 1 year. Hindi na mayaw. Oh, 28. Oh, dura pa man 1 year. Kita. Oh, ano to son 1 year. Kaso hanggang sa to sa Naga. Dito ka mapaayos. Oo. Bago kami ang pan. Aray ko. Business ko. Pwede man, mag-gasolina ka lang. Kahit sa ano ka. Oo nga, sa gas ko na lang. Thank you for the like.
Thank you for joining. Wala. Thank you for joining. Yeah.
Bukas na, nagbukas na rin. Ha? Pwede o, prutas. Want to buy something food. Follow me. Ba't ganun? Ha? Thank you to those who hit the likes. Because I need to buy something. Wait. Wait lang.
I need to go on. I need to take coffee. Kaon si Daddy na. May mainit. May tuda pa. Okay. Tumayas. Kailangan mo cellphone. Bumili yung pag lock screen. Grabe talaga ng pagsubok na ano. Yeah. Gilid. Scientist. Boring. Grabe. Di ba na wala kape. Basta may cellphone. Pangit ano lang lang. Ha? Oh, shit. Oh my god. Oh my god, I'm losing my mind.
Sino? Balik? Gila. Gila yun? Gila. Gila yun? Gila? Gila mo rin? Oo. Matami yung mga baso. Matami baso. Ito. Oo. Gila yan to. Gila. Gila mo rin yan? Gila mo rin. Sa mga pangtulog, gilaan. Trabaho ito, Manila. Manila. Wala. Sa Manila. Trabaho. Okay. Ako din. Jensen Road.
Thank you, 4 million.
Thank you sa nanonood. So, 98. Oh shit. My dad. Ito, sleepy na. Oh, Lord.
gosh. Sleeping time. Let's sleep now. Good night. Bye bye.